chibai ule tun tum chu sai lam kho thalak thlir pa in sai lam kho chan chin tlang pui kan bi thuak thuakang sai lam khwa hi Mizoram leilia om thingtlang khonwam takani a tui pui zol atanga te a fit sang nga vel sang ni in zongo thathakin a choi boruak nuam takani Aizawl district chimto pa om ni in Aizawl South Thi Assembly constituency huam chung om ani a Aibok RD block hnuaia a om Mizoram khopui ber Aizawl atangin kilometer somsari pariat vel hla ni a lunglei atangin kilometer za aya tam deuh hret ani chuwangin khotlo po nuam tak ani kholian tak tak pali serchhip thenzol sialsuk le chia tlang ten an hual khoming potchan sailam marlama om sailam ram atlang sang ber sialsuk ne nan in rin ani bok phartlang khochak lamwal monga khwan hunzol zau taka oma chuta chuan sai rwalan om thin chung sai rwal chetlai chu ramwa kinan hmu a sai pachal ber chu a her luaya a han soi dur to chuan sai dang te chu an buta tlut thina a en to te chuan sai la me an tia chu ta tang chuan chulai hmun chu sai lam zol an tia chu ming chu apuhlen ta a chu mi hmun chung tlang dunga sai lo lal ten khwa an din po chuan sai lam khwa ti ming aput pha ta ani Sailam kholwa tan hun hi chiang taka hriat ni lo ma se darlong ho kha alwa masatu te nia ngai an ni a an sol hnulang sar tak pakhat chu lei se ko ta lung ra bi sei tak khuani tin kho chung tlang sang tak hi darlong thang tla tur in an ro then khat an phum na hmun ni a sai ani a chuwangin ro phum tlang ti ming aput pha bok chumi hnuwa chuan ro lura thla sai lo lal tele an khwa le tuiten sai lam tlang chu an lwa chhun zom ta ni chung sai lo lal te chu anin dotin lal pui thanga beng khwaya lal shima sai ro male lal thowenga te an ni sailam khwa hi ramboi ma chuan thingtlang kholian pa ngai tak ani thina hrai khom lai khan in za som rukan tling tharau lama po hlim na khopui ti mai tur ni in ami cheng ten nuaman ti ang bokin mi khwal te po in nuaman ti em thin tin boi ma khan motor alut man bok chutia hlim takan omlai chuan ram alo boi ta a kum sang ka chakwa somruk pasari kum thar ko chak tuk maya chuan thuling chat thlak tak an dong ta a India sipai captain George Sale a ho te an lo thlenga khwang kang zola mi pui ko khomin chatlang grouping center a khodang te nen soi khom tur thupek chu puan ani tamaya kal khom zinga mitam tak chu lungai le lungchha in an trapa a khono tin anuap chuan an trap ani bere pastor langluran lung tileng tlang zai on yang sai kholiai luai alo ti hial thamuang le hlim taka an chen na khwa chwa san chu an hre ema ma se sarkar thupek chu zom nge angaya wangin har sati tak le trap chungin sai khopui chu an chwa sana matrala om chha tlang chu apuya noin an bung ropoi mo zwal an ken thei ang kengin bongbor takin an pana sai khopui chu lwa lo khwa mai ni in na chul zota arwa khwai mai ani chia tlanga kum nga zet an om hnu kum sang kha zakwa somsari pahni kum tira Mizoram UT lo ni khan grouping center a hrai khom te chu ma ni khwa alet le phalsak an ni ta a chu vele sailam khomi thahnem tak chu sailam ma chuan an let le ta a atira let lo chung ko then khat te po let chho zelin tun thleng hian me mit lovin an la lwa ta zelani alet masa te kha in an sangal theilowa tuna sailam veng hlui mong thanzol bor vela son buk sain an khosa masa phot ani kumsang ka zakwa somsari pani January ni som pako zana pupal nula buka ko shan inkom masaber an neya chumi zana vek chuan puthang sel vunga buka biak in sak an rel ngala an biak in sak chu an chhun zom ngal vat boka chumi kum vek April ni som thuma chuan biak in thar chu an lwa manani saila makir le te chuan ma son ve bekin kum sang kha zakwa somsari pahni zun ni khata chuan primary school
private in an honga purin oma chu zirtir tu masaberani kumsang khachakwa somsari pani vek ogas ni somhnia khotlang shwai tu tur bok committee ti anwa chu an thanga puro hlira chu chairman masaberatan an thangani kumsang khachakwa somsari palia middle school an din tana poli chau an la hong theya jing le tlaya sikul an kala sikul building shan an nei lo bok khati laya tlangwal no pangtak tlangwal chalming liana chu zirtir tu masaberatan la kania akumle sang khazukwa somsari panga a pol rukheng an hongta a khati lai khan middle school chu pol li tanga pol rukani sikul building shan an nei ta boka zirtir tu pakhat tlangwal khati lai tlangwal la no pang ve lam tho tlangwal al nun thara an lak bel boka kumsang khazakwa somriat pakwa a high school an hong le a polriat chau atira chuan an hong ani zirtir tu masabera chu tlangwal RL shirani in akum lea tlangwal viwanal shata lak bel le in polpo an hong tam sota kumsang khazakwa som kwa pahni a phei chuan zirtir tu pathum an lo chhor ve theita a chuta chuan tlangwal vanal shata tlangwal arlal than tluang le nularam nga moi te lak ni in tlangwal arlal than tluang hi a tho tluan lo wangin a aya tlangwal ke lalbiak zwala lak ani bok kumsang khazakwa somriat pathum December ni som panga a dak in hon ani a pusil nun siama chu dak puatan lak ni in tun thlengin ala thokani kumsang khazakwa somriat palia chuan village council sarkarin apeta boka ti chuan chatlang vi si hnuaya an omna chu alo top ta a sarkar ngaya khwa khopui tling an lo ni ve ta bokani kumsang khazakwa somriat pasari January ni somthuma buk pui 132 kV substation atangin electric thrui thun tan ani a March ni som pakhat sang khazakwa somriat pasaria karen kaltir chin ani a chuta tang chuan sailama electric a eng veta ani a honna tak tak ero chu November ni li sang khazakwa somriat pasaria nei ani chawa kumsang ni pariat zone ni som pariata health clinic center hon ni in health worker pakhatin athut chil ngala chumi hnu loka chuan 4 grade pek an ni ngal bok tin kumsang ni som zone ni som ni pathuma zonet vision chu sailam atangin life in an enve theita ni tuna hian tikhan kumsang ni som malam chu atlang pui kan han sei thuak to a seikim lo po tam taka omang tu nai ro chuan atlang pui tun lai sailam khodin hun tlang pui kan sei ve thuak thungang tuna hian in zani le mishing sang khat chen na khwa chhal ni in VC member panga secretary nen paruk in sailam khwa mi pui te chunga ro an rel mek ani government primary school pakhat government middle school pakhat high school pakhat Bengkhwai high school tin Presbyterian English school pakhat polria thleng omin anganwadi center hi pathuma oma thalai le khathiam graduate le achung lampo thanem takan om veta a ezon na wanga India ram zawzo ka omte po thanem tak omin foreign na thiam na bik neya na thoka kal tele chutiang ang tura zirmek te po chu foreign la tak taka an om veta ani rural animal health center pakhat omin VFA pakhat le 4 grade pakhatin an thut chil mek boka forest quarter le anna thok tu forest guard te hi tun ma chuan an om thina ma se heng te hi tuna chuan sarkarin ala let to ani khochunga chengte ezon na pui ber chu lo nei le hwan het siam ni in leilet nei thanem takan ombok meichia in hun engemoti tangkhan puanta an war hle a mi pa jinga po ta an om tho sailam puanta sa hi aming trave hle thina ni tin mi siri thiam tak hi thanem takan oma anni ho hian
kho chung mai ni lovin khodanga na tho tur an hri thei viau mai tin sailam khomi pui te hian van nei na lian tham deuh kong ni an neya pakhat chu tui hniang hnar khwa an ni na hi ani a mimal in sikul Kaushan Anganwadi Center le Vantlang in zong in tui connection an nei veka hon hun bik po om lovin ma ni du hun a her ho mai thei reng ani tin aborwa ka thiang hlim em awangin ro tui do khol po hi a thiang hlima chen fak om tham ani bok apani na chuan khochung mi te damdoi in an om changa an sen so then khat mu let theina tur healthcare scheme thadeu an nei hi ani chung ko tinin cheng sang ni theu Sailam Gilead Society ya tho khomin damdoi in an chwa san nuwa an sen so zerin kum khat chung cheng sing ni thleng an bil theya heba ka hian damdoi in pan na motor man na sen so po a hlat da na zerin enge mosa tan hulet le theibok hei hian khosakhar sa jok te ti jang khai hle ani mi puisum tho khom ringot chuan heng sen so mamo hi adai lo na satawangin kong sangin sum dap khom thinania mi thil phal te tang pu in tran pui na hi pek thei reng ani tin khochung in kalpo na step le motor kong an nei tha in an nga a veng kul khor lu tuk motor lu thei lo na angkha a om lo tlukani khochung kong te hi cement concrete a chhun an ni deuh vek bok mi pui Vantlang pun khom na hall pathum community hall pui berpeng khwaya hall tian ko te oime hall zolu ti in pui tian ko le BNRGSK te omin khelmual football ground pakhat le volleyball court an neya library changtlung tak an nei bok tin Kaushan a chuan Presbyterian Kaushan le Iso Krista Kaushan omin polchhuak le Kaushan dang ang hi aming chuan an omna a an tam tham lo chu tiang vel chu Sailam khodin mun tlang pui chu nya saikim lo tam tak po kan neanga ma se hun kan nei thui lova tikhan kan du tok mayanga ti swal te po ka nei pal theya comment lama ka ti swal ka sei swal te om chan min lo shil don nya ti hian kan video te in lo thlir thina kan lom ema ti chuan in du zong te ni chuan like te min lo pek sak ula comment te lo ti ve in share na oma in share ta te min lo share sak ula la subscribe lo chuan min lo subscribe sak bok ula kan channel hi kan lom viawang pathian in rematia kan tum dan anga kan om chuan tikhan Sailam kho chan chin tlang pui kan han sei thuak to ba ka khan chip char do zokin Sailam khwa a kho chung le dai vel te enge mo chan chin te vlog pa in ron sei zel kan tu manga thil tangkai taka he channel hi man kan be se ya nangni po in min lo tran pui zel ula akal zel theina turin ti kha kan han in ngen bokani kan video te du thu sam lo ve theya hei chuti ralin tuna kathalak man le video ka man zong hi ai bok video Sailam tlangwal ni bok tlangwal VL chaka mar ina phal taka min pe ka ni a achunga kalom maya ke tan hetyang thalak ti nei thei rwal ani lawa phone chete mai atang ringota engkim ti kani wang hian hetyang hi min pelo se heng thalak le video moi tak te hi ka mang thei don lawa chuwangin ma chaka chunga kalom mani ti kha kan sei nan le bokani thuron min pek thei chuan thil hranga thuron min pek tur nei te chuan min pe ulang kalom viawnga lom takin kalo dong songa mason na jok tur ang te po ala om zel tura ngai la YouTube hi khoi tum reng po kan nilawa tum lo devin kan ti ve deuh mai nya document angatan ti mayang thil da thatna angatan ti ponya ma se chutia hanti ta ka chuan engemo tangkai zo ka man chho du na te kha alo om zela hi kan thleng ta ni kalome